Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatly musulman bir tuğandar. Takvalı, Allah'dan korkan insanlardan takvalı baldar. Allah'dan korkan baldar törölüştügü jönündö aytıp bersem dep çeştim. Nuh ibn Maryam degen adamdın Mübarek degen kızmatçısı kulu bolot. Oşol Nuh ibn Maryam kızmatçısına bir kımınday deydi. Menin oşol ayıl çetinde bir anar bağım var. Sen oşol jaka barıp, oşol baktı karagın. Oşonun suusun sugarıp, bardık işlerini atkargın dep jönötöt. Anan janağı kızmatçısı Mübarek baktı karap, sugarıp, büt joğun, büt jagını tartipdep kızmatın atkarıp jüröt. Bir gün Nuh ibn Maryam özünün dostlarına, jakşı görgen adamlarına jürgülö menin anar bağıma barıp, oşol jerden bir tattуу anarlardan jep geleylik dep erçite barat. Anan oşol bakka barganda kızmatçısı Mübarek'e sen bizge şunday bir tattуу anarlardan alıp gelsen, men dostorum, şeriklerim menen bir jeyin dep kızmatçısını jumşayt. Kızmatçısı barıp anarlarda alıp gelip şol Nuh ibn Maryam'dın aldılarına, şeriklerin aldılarına koyu beret. Anan janağı Nuh ibn Maryam şerikleri bayağı anardan je başta öyle bir Nuh ibn Maryam'a karayt, bir Mübarek'e karap tüstörü bir suroo bergen siyahtı bolup kalışat. Deje aytkanda Nuh ibn Maryam Mübarek'e sen bizge uşunday bir tattуу bolgon, şirin bolgon anarlarda alıp gel dep aytты эле. Bul anarlarda alıp geldi. Bирок alıp kelgen anarlары uşunday bir ачуу bolot. Alar bayağı anарды jegende tüstörü bir özgörüp, özlörünçe başkaça bolup, suroo iretinde karaşıp alat da. Oşondo Mübarek özünün kojoyunu Nuh ibn Maryam'a, kojoyun, men bul anardın, bul baktagı anar baktın anarlarının kaysınысы tattуу, kaysınысы ачуу ekенdigini men bilbeyim. Men jegen emesmin bul anarlarda. Oşon üçin men anarlarda üzüp gelip berdim. Üzüp gelgen anarlar bular ачуу ekенdigini men bilgenim jok dep жооп bергende Nuh ibn Maryam tаңыркап, kanday sen daam tatpadың bul anarlardan? Ушунча бышып турган anarlardan sen kanday ооз тийбедиң? Dep özünçe bir işenbegендей bolup surayt. Oşondo Mübarek men takır bul anarlарды jep көргөнүm жок, таттуусу кайсыл, ачуусу кайсыл экендигини билбейм. Siz maga болгону anарды sen anar bakты karagın, suusun sugargın, tartiptegin, irettегин деп буйругансыз, men oşonu gana atkardым деген жоопту берет. Nuh ibn Maryam işenbestен koşuna tegerектegi koşunalarından surayt. Bul Mübarek anar jep atkandыгын көрдүңөр беле? Je bolbosam biröylөрgө anar berip atkandыгын көрдүңөр беле? Dep suramjılaganda eç kimisi bul Mübarek anar jep atkandыгını, biröylörgө anar berip atkandыгını көргөнүбүz жок dep жооп беришет. Bul jerde Mübarek'tin tapşırılgan işige öte bir kıldattыk, öte bir amanatgöylük menen iş kılgandыгını biz bul jerden baykap turabız. Oşonda Nuh ibn Maryam Mübarek'ten keňeş suraşdy, kalayt dagы
Мубаракты чакырып, мен сени менен бир кеңешсем, кандай дейсиң? Сен өтө бир такыбалуу инсан экенсиң, деп анан кеңеш сурайт. Менин кызым бар. Ошол кызымды турмушка беришим керек. Мен кимге берсем? Кандай дейсиң, бир сунушуңду, кеңешиңди айтсаң, деп Мубарактан сураганда, Мубарак мындайдай жооп берет. Яхудилер кызыны байларга, акчалууларга кызыны беришет. Насранилер кызыны сулуу инсандарга беришет. Арабтар болсо кызыны бир тектүү, ата тегини сурамжылап, тектүү боло турган болсо беришет. Мусулмандар болсо кыздарыны такыбалуу инсандарга беришет. Деген жоопту бергенде, Нух ибн Мариям, не кылсам, кандай дейсиң дегенде, Мубарак, эгер сиз ушул айтылгандардын кайсы бириденсиз? Байлыкка кызыккандардансызбы, же сулуусунабы, же тегинеби, же такыбалыгына карайсызбы? Сиз ошолордун кайсы бириденсиз деген деп жооп бергенде, Нух ибн Мариям дагы, мен дагы ушул такыбаларданмын, мусулмандардын такыбалуу инсандарынан боломун. Мен анда такыбалуу инсандарга беремин деп чечим чыгарып, Мубарака, мен сени азат кылдым, мен сага кызымды беремин деп өзүнүн кызыны, өзүнүн кызматчысы болгон Мубарака турмушка узатат. Ошентип, ошол Мубарактан, Нух ибн Мариямдын кызынан Абдуллах ибн Мубарак деген табиин дүниеге, бул аламга келет. Абдуллах ибн Мубарак бул табииндерден болот. Хасан Басри, Абу Ханифа рахматуллах алейхимдердин замандашы болот. Ал ушундай бир такыбалуу инсандардан болот. Шакирттерди чыгарат, Абу Ханифанын кол астында сабактарды окуйт. Мынакей кайсы бир инсан такыбалык кыла турган болсо, Аллах Таалам анын урпагынан такыбалуу, аалым инсандарды чыгарат. Аллах Таалам бардыгыбызга өзүдөн корккон, такыбалуу инсандардан кылсын. Ошондой эле урпагыбыздан такыбалуу, аалым инсандар чыгыштыгына Аллах Таалам бардыгыбызга насип этсин.